ya kebetulan hari ini kita tahu tapi bagaimana ini semua kebetulan atau kita saya ini tidak bisa kita jauh kita mau dibuat dengan Kongres atau pemilihan untuk bersama bagi mereka itu benar menjadi sekian bahwa orang bilang ini bisa mengingat bisa tidur di Balajan kapor banjit ya ki nong mikmat pajba sheying dorbar thawan ki sengsan perthairu gila kre bha banshut ya lagi reng bat ban pen benaru ya ki kerteng jong ki kertong ya kon election na kawai ki constituency syakawai pan henin kesingi kata ha ka ar pulai tari kubrai naitung arjar arwar ki nong ilam jong keseng Trinamool Congress hajela gila hiar syamohti constituency Haribhoi district na kebenta ban le ye kenduk kerpang ye ki pajba kete ke constituency badru ban pen benai kertong ye kon election MLA arjar arpulai na kete ke constituency hakene kesingi ka seng kelap permena pajba baga Dr. Saralin Dorphang kendi ke kertong ye kon election MLA arjar arpulai na mahati constituency na ke parti Trinamool Congress ka Dr. Saralin Dorphang kendi ke bami na ke longying jong ginong yalam seng san perthei kendi ke kun balai jong ba PW Mukti ubadiu MLA bat MDC Barim jong ke constituency bat hakane kesingi bala permena ye ketiket kertong MLA la sendran langru dau kepa jongka uba PW Mukti Daka jingkremen ban poi syakathong ki nong ilam haba jingkren ki long bagaseng watla kadang thamai hapo ke jela Meghalaya henry kadon ki nong rim ki babiang bat kum juru ki nong ilam ki babiang nak benta ban ilam ye ke jela bat kum juru ye ke parti hapo ke jela Meghalaya ha kene kesingi lai don lang nadu Dr. Mukul Sangma ubri presiden jong keseng ha Meghalaya uba George B Lingdo ubri vice president uba James Lingdo Dr. Fabian Lingdo ubri general secretary bat kiwe Hakane kejuk kesengi la penskam ru ya ke Dr. Saralin Dorphang kum ke presiden jong ke Mahati Block Committee bat kum juru ya kiwe ki nong yalam Lada ngan train kum Dr. Lesing anun lamo ban nangai ya ka jing shapri ko ran kam ka than bi juni kum ba ka long nta ka jing long siman jong ka than Mahati juni hawa ni la long sha ta bi bala sha ibin ni la du jing Right di par, hati yang baru katakan penuh ya kami senjung abang sus saku ke doktor bersyakri ku ke doktor Henry ngaki no yang lekam ke bang syakri ku ke doktor manishma hakane ke jeli jong kesanti masima kenamba ngala berbodin ya ikam kibaipa ila juyang yati kemahuti ke jongi hadis nem khasan sem meswa nioni kemahuti constituency sini kebai pui kebai snan kebai rai kepapar Henry ini snem nilong syah kibala syah iben kuta ngamla basusong mepet yang katan kejongi bahkan long bahasa dir kami jenis khmat lima kami ke parti TLC Hawaii Indian kami ke parti TLC AITC ngai tenat yang nong rim ke jongka baru dari ke parti kowe ke ba kadang-kadang gaji kowe ke susuba ke ba nilang la macamnya ke ba nila banyo ke sisnan ke ba nila banyo ke rai ke par ke ba itu yang ni kiret bai baru ke ba itu yang ni gerang ke nu jingai ke ba nyu siang mo di ngai tenat ni ke parti baru ngai ke na ke parti ba kila ai bor yang banyak cepat limbah kenika parti TLC bah ninang rai napar nidan kami yang dikesan kejopi yang kenika parti TLC kenapa nilong ku kita ketan kaba rai bapar kabayo kabapar kabangilaban dan kecing itu yang dinongre kejongi kecing itu yang dikaislong kecing itu yang ibadai Kirit part habe kum jingit to jong iru. Kum kinong susnong jong dari katan
constituency ngada bu ka jing part ka bare ni pi way ba pingas nok ti long siya ka party ba hinda ai ka si ko mon ka ti ka dem ka jong pi limba ini ki nong ye yelang ki jong yi ru ki bansa ai ni sikren hadin jonga ba kinang ye thoro kai ka TFC hari India jong yi ru ni don ka TFC anse ka jong yi shano ni ai ka ta jing chakri ni haban bi shokren om bangin shu baklano hakashikilmat kashikilmat kan shukori henrei kata ka rai kujungi ka bangin rai ben shong nomrem manoba chakri manoba ni nakathan kujungi tongin long diba kinta benreo klem ke jengken det ke benreo kujungi ngin long diba jot biang sasisien ngin wan ke jingba bi sasisien lemdang ni kinta benreo dakan ni kekintian ngakir siu chai pi din kumba ka berkerstiu kaya na rumah kami bisa kecil kendet berdeo bangin kendet berdeo na ni syafat bangin nong kita di bapak lah ya bangin wang dia nak kecil babi sasisien tapi ni ketian na aku behi baru ngaket pokoriang yakin nong tray jong ke party ke jongi ni wei bangin nong ya tray chirem bangin rakyat kani ke kubur bangin ya kendet berdeo no bang syakri bang syukya ya kani ka thai ku jongi ka bala do na dong hadong ka bala sashra om ba penlong ye ka ku ka kam khai na ni ka kam kai henry ka di yak ka im jong ka thai jongi hi baro ka we ku dang ai thum le hi we pai we ye ka jing wan ka jong fi na ma kala ai na si tunga hawa na phri ti ba phri ya poi ha lu kan ni henry ka ni ka jing wan ka jong fi na phri ti bangin poi so thok ka jing dong bangin wan ra ya ka thong bang ye ti ang no iba bo hakrat jongi iba ngidan ka ba penolong ye ki badling ba ni ka party lese nginan long kita iba yo iba roy iba bar ki ba itu yo engji itu om kita iba sha event la ni iba independence when we were part of undivided Assam, our leaders understood the need to have a state of our own. Katakan awal dulu benda yo kecil dulu. Bagi don hapo je kasi asam kibo yang begini ila yana ya bamyo ila betul pasti. Because unlike many others in Assam, we had land of our own. Omde tu kiwe pak kilo susno asam mangi dikasih jadi agaro pakai tribal lah mereka ni don laga jong kerja usia. And we inherited this land from our forefathers. Bagi dia apa ni kerja usia abjuni lagi pakai menjuni. Along with the need to protect and preserve this beautiful land, we needed to also protect and preserve our way of life, our culture. Nalor ke cuma kam jini banyadai kita bersiap jini we don't come from the board banyadai gerti dustur jini. Our leaders wanted to ensure that the future for our generation next are well secured. Kilo yalam jini kikri ba ka lawe joni samla jini pakai manuan kanyong terpesket. Where each and every Hato itu kibentri kijungi in 1 AM na to kakalirem sa kisurok kijungi. therefore please try to understand what is our responsibility now. Kata daw sumabon supu. Ya kata jing kini kabangin mapansibuta. Our friends in some of the villages along Assam Meghalaya border, Ilong kipurlok kijungi ibasa. Hagin gi sinong ibalang kapur pagkasam. they have been running from pillar to post to get some protection, justice. Lasyamare nagawin ka office sa gawin office. Nagawin ginamilam sige ginamilam dinig pa ibang sunod. Banyo e pahok kijungi. But after having realized that all their appeals were falling on deaf ear and insensitive people, they have decided to seek a judicial intervention. Hadin kaya keleng-keleng pagpan pagbantu pa nakikirap yung sorka. Nray dalay barokay papay na store tulot pada mapala sula. Natardaw man tayo hapan lay sa giyeng sari bandawa ng Jabuho. Even us, the MLAs in the opposition, tried to convince, caution the government about the unlikely refusal to accept the approach of solution to this long-pending Assam-Meghalaya border. Aswa bagay ko sorka kanya sanya ito kasos kulan bat sorka kasam.
Nagalang jungi kung galang pasya, ngalayang hapo yung laba. Manong yung soka, upshot. Wala yung kaki. Naman kanina sila kaki, jupi, kalapan wala, shibon ba, kisi ang tagipay ba. We had the same experience. Whatever we tried to articulate in the floor of the house landed up on deaf ears and insensitive people. Ika pangila, le mala, le kunut, manunta, kita kisi pangila kunut pa, nunta kelawan power, ngii, tagipay ba. So the decision of the insensitive and anti people government resulted in alienation of our land. Kajile kunut, kajile mala. Ba kajimam susu jo serta nunta, lapoi hangkep. Bamuta, kajaka jumi kamta mutem reboy, nrepun rebeka kajaka kale siasa. We all know that we have inherited this land, beautiful land, from our forefathers. Kani kini kajaka jugilam shua man shua jumi. Even before the creation of our state. Walhab shua pun inyo kajalahu. Kani kajaka bagilam shua man shua, bagilam ilam jumi gilabu sampai. Many of Kade pada ilam buta. But lembaga National Congress. Iwan berkesir yang disebut berkat jaga mahti konsumsi berkelen jumlah boy beri kasih janji katul abiang nilai kaya abiang lejong gawe keno yang kita gespa keno yang diberi iwan pertama ini simit dan semua mengaji kita bilang yang day menyiap sebagai police station berap menurut Aisyah Hendrai ketika Polri bagi lajong di Islam, hai sebeli banduan. Mungkin saya kira dalam kibala dan ai yang tak ada jisyak ni ke bapakan atau tak cari boy. Ini yang tak ada juga besar. Batu Nasional Kongres ini yang belum tak ada nak tak ada. Mungkin hai sejauh dibanding Islam di bertahan di pun di jumi, kam tam abang iyo ikinong ilang di berdeng lejong Krishna. Abang iyo ikinong ilang di berdeng kata kejik kedua kejong kikumi kipat. Abang iyo ikinong ilang kalau suatu irkhasan di kipat dihantar parti juni kenyat. Keparti TMC keteran lain tinggi. Nguyong mati bermanusia. Gamut kami mati lejong kikundam. Lejong kendok siap, lejong kepolisian, lejong kecil kecil, bangunus, lejong kipat, itu kita beli, dibeduk berjejar dan berkam sebun pak kecil besar. Berkapan yang hal berhenti, keleng, PDI yang lama juga TMC, PDI yang kita kajian dulu jumpai pak, bakmi nanti, berkeparti juni kanuan, bansen. Ri kasih janji abad garu. Pois Islam berlai ru janji mono. Dampoi lai ru janji mono. Dampon surok janji mono. Dayap kinumrat janji mono. Undai mengi apa? Dene dai. Pej ya sekolah syakadian, pej ya sekolah syakama. Pej ya kino hikai ba syakran. Pet yang kibomyo belah, pet yang kibomyo kamyo jam ikon samla jejak menu. Don pat kepada icit kaliran, siap penyong menu. Kiplah, pihun, Nasyong ginong mahati bersebut mensin, Pediang yang nongelam di bawah berterwai di berpun balut yang kisrok simit. Ada sangat dapat rupiah. Biar kasih keli kalau yang nanya pi, kulikon cukup. Iko apa nyelam selu ya kejong kayak keset. Ikaw penyelam selu lejong ke konstituensi. Ikaw penyelam selu lejong ke termi boy begini. Hatu minang kemenmu. Yaitu isi spa, saja collection.
san senam na phone ni lui nur yosho dari wa rumah ti khang rumpli go pa bi boy go pa che mo ti keno togin pai sigin try ko bagi long shwa man shwa bi jungi le ju kai togin pai sigin try ko bagi long yalam paseng ni bi jala ko bi jungi ki kai ka hok sigin ti sekitan rai bagi pai sel jog ikni sekitan rai bagi pai sel jog ko mermo sekitan rai bagi pai sel jog ki pai ba melimpit ke jong ki sem yang sinduk yang sinjar yang sisa lebih